Iya malah surhay mapagin doon ni kakak namin nahon Kanada. Iya pa yung mahubani abang namin teneh. Ijo na dong request humbani artis homa nahun simalungon atas. Iya naman jalo lagu karya cipta hubani Bung Jerry Sigumondrong, judul ni GSM. GSM, betul na siya doha GSM mon? Hah? Garama sayur rumah tua. Iya, ulang adong namin ibat tonte ni garama sayur rumah tua. Ang guboy do mama tua mo baru sayur rumah tua. Iya. Iya baik, GSM alias Garama Sayur Matua, Holi Hugati jadi ABSM, tapi aulang anak boru beda. Dong badang homasa ada boru di rumah, jadi laguan dasai. Iya sabar hubani nasiam, nalaguni lape ibuanon hanami. Ganjang pepan orang pos urna siang pasti idodikon hanami. Sura-sura kudai botohu naha asera hamhubaku marusa manjupahiham hunagori asihon age sipata langtuk gogoh di pasarianku pangindoanmu husuhu ni doganu malas uhurhu ija baik pikiranku on magat ninangidokan nirokap saut ma hape niau marpanayong
hape sopong nasonia gat niuhur rohamku baku patugah kon nadop dong do calonmu puas maham tartawa dapot ham hape boruni nakaya hubotoh doham barsengaja membain boru saragihan para kecewa anggohinan iongon halak dohita songon lem age hujan rap padua-dua hape sonari ibain hama au ABSM anak boru sayur matua iya malah hai iya malah suhur garama sayur matua minta mau pada bang nami John Karyando hubain jadi anak boru sayur matua dah halani lang garama au iya malah suhur tepuk tangan nasi yang hubain nama beri donasi bat kabani bormino ando harga nopan martambah-tambah pasu-pasu hubain nasi yang jangan lancar homa pembangunan di gereja amin. Malas uhurhu ijan loham mataku rado boru saragi nimuhu baku baik pikiranku on magat ninani dokan niroka saut mah hape niau marumah tangga hape sopong nasonia gan niuhur rohamku baku patugah kon nadop dong do istrimu puas maham tartawa dapot ham hape boru ni sultan hubotoh doham barsengaja membain boru saragihan parah kecewa anggohinan iongon halak dohita songon lem age hujan lokot padua-dua hape sonari marga purba ibaen ham au ABSM anak boru sayur matua hape sonari marga purba ibaen ham au ABSM anak boru ganoban sayur aido anak boru sayur matua. Terima kasih. Ay masih nangiri-ngiri jalur nasiam. Masih selaman do di maningon na sedih tong. Ay sumani di nasiam buhay kon lungun. Boys kita gok. Full timer homaro na mangindo. Ay terkawa pelangon. Daripada marahi oleh amulak. Baik. Iya laguan homa tertuju bani nasiam haganupan. Masih karya cipta hombani Mr. Sabar Tondang jaket Parsirangan.
lang dihut kam bapak pandita menduding konon. Samay pitahau. Aw lang. Pikar lang. Samay pitahau ma. Iya malasur. Jaket persirangan. Marsobusi holo tomon hita borginanda. Ulang dong na hatadingan. Ulang dong na hatadingan man serhoma. Marulak-ulak lihat orang hanami. Hudur hita. Iya, malamon malamta. Ulang muda semodom dah. Maningon manonton na siam sampai salosi acara. Iya. Kanto maya tampar kan ada partagi sau. Alanya ada si lagu natangi si suruhau idol. Nahado janji min boto sai tarpai maau hubamu ayo lojaan nabai mahon ha hape hupai maham langdong gunani mase sonon boto isik saham lalap uhurhu bulusan tadi kon ham magelahau suku manadap salpuin jana alop ham alop majaket mon botol nai pangehon ham isi marcarun jungi lang tahanau mancaloin gadung nasapon naibahen bin gomomen na siyam ay makan jadi di hudo na siyam mandoding iya malasur na rumah pe nama botol lagon rum kita riap hitam marmalas niuhur bani acara penggalangan dana pembangunan GKPS Nagoriasi luar biasa. Nahado janji min boto sai tarpai maau hubamu lo jaman napai mahon ham hape hupai maham langdong gunani isik saham lalap uhurhu bulusan tadi kon ham magelahau suku manadop salpuin jana alop ham alop majaket mon botol nai pangehon ham isi marjarun jungi lang tahanau mancaloin gadung nasapon naibahen bin baguon jana isi marjarun jungi lang
Mandoni. Lihat itu Pak. Rian Purba israkon hanami selanjutnya. Iya, ayo menokone artis papan atas matongon. Lang atas papan tumang be. Luar biasa. Sudah panu saya langsung tene daripada beli kaset di diri HP. Kia kan? Ayo memang artis luar biasa mai. Anggohan namion artis biasa-biasa. Tapi halani nini tulang dam maay nakonay. Halani pak dohan namion huma. Jadi malah suhur. Zolma biasa dohan namion huma. Tapi rado marapi purun. On pangendon ni kakak nami hun jambi Rina Sitopu. Say terhibur maham kak non mah nami. Pokon ni baru purba mantodingkon. On baru purba on hasil kerja sama nami pokon di marga purba. Tubuh mah baru purba. Jadi on sering mohon memang menlawan yaum. Aipi masalah sora doh mah. Jadi persembahkon hanami lobe lagu. Semoga terhibur dan menghibur dan aupi terhibur. Oke, permusik nami. Anggo songon na orang pas dong doi bla ide panai huma papaskon aha nyali. Hanami jolong biasa alai dang hami marmiam-miam setabi bani par ilmu tinggi zanah par suara tinggi kami akan mencoba lagu jolma biasa.